ایوار باش بنرین هجا ام د برنامه که نو یا رامان و کمالگه دا نگل هفن از بری هر تشتی دخوازم سپاسیا او کسی کو بیراوست برنامه ما تماشا دکن، پارو دکن، شروع دکن، رخنه دکن، پیشنیاری خواد بجن، نامه یان دنویسینن از سلاو و سپاسیا خواه جوان را دشینم. براستی ام تنی گاواکو ام وکا جیواته که چارپل مدیانه ام گاواکو ام بردوامی برنامه خواه تاقیب دکن، شروع دکن او وقتا ام دکارن براستی رامان و سیاستی که نوره هاندان و هلدانی بدن. گلک سپاس دکم کسین کو بیراوستان پارو دکن و نیرنی خواهد بجن. ایرو مجارا برنامه ما برامانه کدنه رامانا هلوشینا ام بجن یا جهف خستنا زانینا سخته خاناسین ج رگها ترکیتی در بری هر تشتی جبوکو اخافتنا ما هیسانتر با زلالتر با از دخازم جوان چند تیگهین کود به سرگوتاری ده هیا از بحثمان بکم. جهف خستن گاوا ام دبجن هر کس کو کردی دپیوه دزانه جهف خستن درو معنی واتیا روزانه ده چیه؟ لور جهف خستن همین واتای واتای که ام بجن تیگه که سوسیال زانیستم از بکارتیم. جهف خستن وکا به انگلیزی ام بجن دسترکشن یا به کسی که ترکی دزانن و تیگه وکا یا پا سکم یا پا بوزما یا پا بوزم او دیکن ترجمه دیکن. او متوده که ده زانیستین سوسیال ده که مروف او تشتین که او راستین که جمرا وکا که راستین نگوهربار وکا راستین گلک زلال گلک خویا دیار دبن یا راستی پرجاران او تیگشتک وسایه یعنی وک آلگه وسایه اگر ام بکولینن اگر ام جوان جهو بخن ام دبینن کو حقیقتا کو ام سرد زانن نه وهیه لورا او متودا دسترکشن علی جاک دری دهاتیه پیش خستن و براستی متوده که علم و لیکولینه دا پر بکر هاتیه. زانینا سخته هید سوسیولوژیا کلاسیک دا هاتیه بکرن به تایبتی زیده تر لسر ایدولوژیان بکارانین لی ام دیکارن بجن همون تشتین که هزا مانیپولاسیونی به هیه ام دیکارن بجن که او زانینه که سخته لی ام پر جاران یا راستی ام نزانه که او اوسایه تیگه که دن که لور سر خناسین از نخازمه بکم ام ده برنامه این دن دا شخواه ما سر خبر دا بو سر بوتنا خناسینه
yani nasina zanina me ser xwe di têkiliya êdinan de yani ku peyda dibe xwenasîn ya rastî esasa kirdebûnê ye, esasa ez e, esasa em in ew ji bo xwe destpêka ji bo xwe bûyînê ye. Ji bo parastina berjemendiyên xwe, berjemendiya nasnameya takê kesî yan nasnameya kolektif ya neteweyî. Li ber gotinekê din ku bikaranîn rêgeh e, rêgeh gawa ku dibêjim rêgeh ez bawerim her kes ji tiştek fam dike, ji gotina hevedûdanî ye, ji rê û geh ew kuruye, weka bergeh, weka têgeh, weka ew rêgeh em dikarin bêjin ku em dikarin di wate îstîqamet, wate stratejî, wate paradigma heyaciyekî, wate paradigma da meriv dikare bikar bîne rêgehî. Gotinekê din, têgehekê din ku ya dawî ye belkî divê mirov ji bo viya jî çend gotina bêje tirkayetî. Yani qesda min ji tirkayetiyê ne bi tenê ev ên ku Tirkin, tirkayetî yani zimanê Tirkî dizanin yan bi Tirkiyê re ne. Lê ew kesên ku dibe ku heya netirk bin û ew bin lê di çeperên tirkayetî de ne ez vê gotinê di cîgeha kolonyal de bikardînim. Yani bi rastî ji bo min ez war difikirim ku têkiliya bi Kurdan ra navbera tirkayetî û kolonyalbûnê de çi cudatî tin heye. Yani em dikarin di cihê kolonyalîzma Tirk de em tirkayetiyê bikar bînin. Ya rastî axaftina îro bêtir jî li ser ji hevxistina vê têgehê ye. Yani ji hevxistina tirkayetiyê yani destrûksiyona tirkayetiyê tirkayetî weka hêzeke kolonyal weka em bêguman siyaseta Kurd, bêguman entelektüeliya Kurd gelek tiş li ser pêkhateyên îdeolojîk ya varyantên îdeolojîk yan tirkayetiyê rexne û dîtinê xwe gotine. Ser Kemalizmê rexneyên pir kur û dûr hatine kirin, ser îslamîzma tirkayetiyê pir kur û dûr hatine kirin, ser liberaliya Kurdan, ser sosyalîstiya Tirkan bûburin pir hatiye kirin. Ser modernîzm û rojavayîbûna îdeolojiya rojavayîbûn yani weka batıllaşmaya Tirka nêrîn û vîzyon gelek hatine analîzên kur û dûr hatine kirin. Lê ya rastî bi rengekê seranser li ser tirkayetiyê, li ser Tirkbûnê, li ser tirkayetiyê gelemper wan hemû varyantên îdeolojîk ya tirkayetiyê ne heya îro ez dikarim bêjim bi rengekê analîtîk, bi rengekê elmî lêkolîn nehatine kirin û dîskursekê Kurdî jî yani em bêjin axaftina Kurdî jî, siyaseta Kurdî jî li ser viya zêde viya ji hev nexistiye. Ez wisa bêjim. Yani ji hevxistina vê gotinê zêde nehatiye kirin. Bêguman em dizanin ku Tirk hebûna Kurdan, hebûna ziman, kultur, dîrok, neteweyatiya Kurdan pir münaqeşe dikin, pir bêmeşrû dikin, problematîze dikin, dibêjin ku tiştekî wisa tune ye û 200 sal li ser viya fikir û zanîna hildiberînin û ji raya giştî ra heta dereceyekî ji Kurdan re bi xwe jî
براستی دانینا نشان کرن کو کرد بخوا نه نتوانن زمان کردی تیری تشتانا که زمان کردی زمانی که مدنی نه کلتورا کردان یا پاشتمایی حتی درجه که کردان آرژی او تشتانه نشان کرن بیامن از دهان برنامه این اوسا چکم کو دوی رگه دبن رگه اوه کو نه جئیلو شندا نه او دوی مشروعیتا نتوایا کرد پروبلماتیزه بکن پروبلم لی یا راستی حق ما جوان زیده تره کو ام مشروعیت وان برنگ کی سرانسر گشتی مشروعیت وان بکن پروبلم دو سه ساله او ترکیتیا کو هگمونیک سردسته و کریه کو اداره کرنا او منطقیان او کان حقی وانه پی مشروع کرنا او کرنا یا راستی دما ام دنیرن د برنامه بوریدا من بحثا بکر کو او خواوکا دوزنا روا یا راسیونال آکو پرچه که مدرنیته یا دنیای مدنیت معاصر یا دنیای خواه لسر اساسا و رگهی لسر اساسا و پارادیگمای خواه او کرنه خواه انشا کرنه خواه روا دکن خواه مشروع دکن حیانها و دما کو ترکیتی بوی رگه ها ایدئولوژیک روا دکن وکا خواه تمثیلکار دوزن تمثیلکار حقوقا نونتوی یا دنیای یا هزکی راسیونال و مدرن نشان دکن اوتوماتیک جوه در دکوه هوله کو اوین کو او تمثیل دجبره بینه یعنی وک کرد وکن کسیندن او شخوا تمثیلکار دجه دوزنیه دجه یعنی تمثیلکار کاوسیه تمثیلکار آنورماله گلو از هر برنامه دا بحثا بیا بکم جبر کو کرد دوی تبه گین کو هلبرینا زانینا ترکان لسر کردان جی ایرو شوندا نروایه او به آوایی گوا کو دبیجن ام هزات راسیونل یا مدرن یا دنیای نه حتی حدود برخودانا ما حتی حدود تکوشینا ما شوین سیاست ما جی بخدا او مشروعیت دبینن کو او تثبیت بکن او دیار بکن لیست قرال لیستیکی پرنسیپین لیستیکی او دیار بکن بتنی سریخه او هزا وکا کو دومینانتن وکا افندی وکا هگمون کو وی حقی دخدا دبینن یا راستی گاوا کو ام لسر و سوسیولوژیا دیروکی جهف خستنه که بکن سر و زانینا سخته یا کو او تمثیل کاری مدرنیتنین راسیونال بونینا تمثیل حقوقا نونتوی دکن اما ببینن که دراستی دا او نه وسایه چواکو او دانه قبول کرن وکا هزکه هگمونیک راستی اوکو او پیشیا مدرنیته یا نورمال یا هرما کردان دانه سکناندن راستی اوکو کلتوره که و پروسسه که نتوبونه یا سوسیال یا رسن یا خسر یا کردا دانین سکناندنه راستی اوکو شخوا او بخواجی پی سربلندن و هر دایم جبوخد بکارتینن او چلگنی بوان به هرمی دا دست بکریه
çılgınlaşma vaka gotina têgeha anomali ya ku dijî düzenbûnê dijî kosmosa di sosyolojî de veka têgehek tê bikaranîn yani bi rastî bi Tirkî re gelek cara eviya veka anomî ve kuralsızlık tê ew kirin bêqeydetî tê tercüme kirin lê ya rastî di çawa ku di berhemên sosyologê klasîk Durkheim de hatiye bikar anîn anomali tam bersiva çılgınlaşmayê dide û çılgınlaşma bi rastî bi Tirkan di heremê de dest pê dike behsa Osmaniyê tenê nakim behsa İslamê ew demavanê eskeribûnê nakim behsa ji tanzîmatê vir de dikim ku ew weka xwe temsîla rojavayî lê ya rastî di ewkê de modernîteyê muasir medeniyetê weka ku ew kirin yani ez li vir hevalno ez gelek li ser vê babetê disekinim ji ber ku ya rastî xetera herî mezin hûn hemû pê dizanin ku li ser me li Tirkiye li Bakur xetera asimilasyonê ye. Xetera asimilasyonê bernameya borî de jî min got ne di saya taybetmendiyên etnîkî ya Tirkbûnê tê kirin. Yani Kürt asimîle dibin Tirk ne ku zimanê Tirkî jî ya zimanê Kurdî xweştir e lewra dibin asimîle lewra tercîha xwe ya bi ser Tirkîtiyê dikin. Esasa asimilasyona yani normal belki di şertên normal de em dikarin bêjin ku di fêrbûna zimanê Tirkî de belki çi xeterî li ser Kurdan tune gelek caran em münaqeşe dikin dibêjin waya İngilîzî ew koloniyên İngilîzî dema ku İngilîzî fêrbûne û asimîle nebûne ew nebûne lê ya rastî de dibe ku di Tirkiyeyê jî wisa baya yani dema ku tu fêrê Tirkî dibî tu perwerdeyî bi Tirkî dibî jiya xwe ji Kurdbûna xwe waz nabê dew jî Kurditiya xwe bernadî zimanê xwe bernadî tu pê serbilindî serberzî û dikarî viya bikî lê ya rastî zimanê Tirkî ji me re ne weke tenê evkekê etnik tê pêşkeşkirin ferskirin tê sepandin evka zimanê Tirkî ji me re weke modela muasir medeniyetê tê pêşkeşkirin yani asimilasyon yani vir daye ku ew xwe weka temsîlê rasyonelîteyê modernîteyê muasir medeniyetê bi zimanê xwe bi îdentîteta xwe ava kirine û ya rastî dijêvî jî Kurd em ê di bernameya heftaya bê de li ser bisekinin Kurda weke tenê di aidiyeta etnîkî de hatiye cemidandin tên pêşkeşkirin yani ew hudûda datînin pêşiya prosesa etnîkî ya Kurdan dibêjin ku ew grupên etnîkî Kurdan li Kurdistanê bi xwe ji xwe ber nikarin ber bi pêvajoya prosesa netewebûnê yani netewebûna Kurdî ew bikin derbas bin ew eger dixwazin yani ew grupên etnîkî eger dixwazin ku bibin netewe di wateya sosyolojik ya modernbûnê ya medenîbûnê ew rêya wan ew e ku bibin Tirk yani netewebûn Tirkiyetî weka tê sepandin û Kurdan heya hudûda aidiyeta etnîkî lewra ji Kurdan re gawa ku behsa evkê dikin dibêjin ew di mateya aidiyet bûyînê de dibêjin Türk lê bi koka Kurdî.
لبرا لبر استشتكي تخازمه بكم يعني يا راستي جبر في مسألة كو تركايتي وكا ريجا ميسيونك دانية بيشيا خكو کوکن کسین کو ایدیت وان به اتنیکی کردن وان داویا ده وکن نتوی بکه ترک اویا پروبلمه که پر مزن داتینه دانستاندنا ده همو وارانده دانستاندنا ترک و کردان اویا ده نشان کرن که ام به چه ترکه که نکارن تکیلیه که نورمال بکن yani tekiliya normal dınavara Kurdu Türkada ne mümküne bebe kijan siyaseti van be kijan insani van be insani van mümküne ya rasti em hemû jiyani xwe bi tekiliyen insani meditiye dijiyana rojana da jiwan birastî insan henin ku kubarin, nazikin, bi kulturun, medenîne, gava ku bi mera didin distînin, dibin hevalê me, ji me jin distînin, jin didin, tekiliyen sosyal hene, ew kenin lê di hemû tekiliyan de yani armanca hemû tekiliyan ev ku me wek insan ji kurdiyetiya me derxînin û hebûna xwe ya tirkiyetiyê davî da li ser me fel bikin û ew tendensa sosyolojik ya hem diwarê takekesî de peywendiyên takekesî de hem jî diwarên struktural siyasî sosyal û hemû waran de ye di heftaya borî di bernameya diaspora Kurd de öz nûjen tespîtekê kir ku tespîtekî tam sosyolojik e got ez dikarim bi her kesî bibim heval hatta mümkün e ji gotina vî derdikim yani weka mümkün e mirov bi çend nasnameyan bijî yani wek nasnameya Swêdî, wek nasnameya Kurdî ku têde çi nakokî bi hewratin nebin lê mirov nikare du nasnameyên Kurd û Türk de bijî mirov nikare bi Tirkekî bibe heval yani hevaltiya Türk û Kurd biratiya Türk û Kurd ne yani sosyolojik ne mümkün e ji ber ku Türk her daim te qabûl dike di pratikê de di jiyana rojane de te qabûl dike dema ku tu ambargo datînî ser kurdîtiya xwe sansûr dikî xwe kurdîtiya xwe didî paş însanbûna te ew tiştên wê müşterek ku hûn vatandaşê Tirkiye'nin hûn ew kirin tu zimanê Tirkî zanî muzîka wan zanî dinya wan zanî li ser esasa van tişta da tenê hûn dikarin bi sînor tekiliya deynin û daviya da eger ew jî kêfa wî ji we hat wê bêje ya tu însanekî pir başî naşivê Kurdan yani ne weka Kurda ye yani jiyana rojana da ya rastî ew misyona dewleta Tirkayetî ya Kurdaniye ew mentalite mizaç û şuura kolonyal ya ku divan de heye ya rastî her wek mentaliteyeke sosyal e yani sosyal ya ku gava dibêjim sosyal ev ya têvê wateyê ku ji bo hemûyan ji bo her kesê derbasbar e belê min evka behs kir lê çend tiştên jî em ê çawa ew tişt di jiyana rojane de yani yan jî di siyaseta Kurdî de gero çawa dikare bê problem
kirin çawa dikare were yani ji hevxistin çawa dikare mümkün be ya rastî em vê pêvajoya asimilasyonê bi çi awayî em dikarin bidin seknandin divê piçekî em ser vê problemê bisekinin. Rastî elbet zimanê Kurdî yek ji esasên stûnên ewkê ye, stûnên pêşîgirtina asimilasyonê ye. Lê eger em zimanê Kurdî weke rêgehek, weke rêgeheke kurdeweriyê, weke rêgeheke kurdeyetiyê ku deynin pêşiya xwe danûstandinê me, têkiliyên me bi zimanê Kurdî ne tenê sembolîk be, çawa ku siyaseta Kurdî îro pê dide distîne. Zimanê Kurdî ji bo me divê bibe ontolojî, yani pirsa hebûn û nebûnê, yani pirsa hebûna sosyal. Eger wisa be ya rastî em dikarin pêşiya asimilasyonê bigirin. Lê li wir qesta min ji ziman weke hebûna sosyal tê vê wateyê ku li wir bi zimanê em rêgeheke kurdeyetiyê din înşa dikin, ava dikin. Yani ne tenê ziman bixwe, jiyan di ziman de, jiyana sosyal di ziman de. Çawa ku Tirkîtiyê ne bi tenê ji ber ew taybetmendiyên, spesifikasyonên, hususiyetên etnîkî dane pêşiya me û me pê asîmîle dikin. Her wiha ew ji xwe re modelekê, modernîzmekê dane ewkê. Yani modernîzma rojawa di destê zimanê Tirkî de bûye alawekê asimilasyona Kurda. Lewra pêşîgirtina wî jî tenê dikare bi zimanê Kurdî ya ku em hebûna xwe sosyal pê ava dikin. Yani peyvendiya me, têkiliya me ne tenê sembolîk e bi ziman, carna em dikin, lê hebûna me bi vê nevê bi tenê bi ziman û di ziman de be. Di ziman de be. Yani ji rêgeha kurdeyetiyê min di bernameyên din de jî peyderpey behsa wê kir. Biya min yani kurdeyetî modeleke medeniyetê ye, ne bi tenê pirsa ziman û netewebûna Kurd e, modeleke medeniyetê ku ne ji destkirt ji zorbariya bi dewletekê ya mekanîzmayekê ya siyasî tê sepandin, tê ferskirin, lê di nav komelgeha medenî de, di komelgeha sivîl de, di nav astên tebeqeyên civakê de, zumreyên sosyal de peyderpey tê honandin û tê înşakirin. Ya rastî eger em ji hevxistineke ew zanîna sexte kolonyal ya tirkiyetiyê bi rastî em divî ew şeyde ser bikevin, em vegerin ser kultura xwe, dîroka xwe, tradisyonên xwe bi hezar salan em dikarin bibînin ku prosesên Kurda ya di komelgeha Kurd de, di jiyana sosyala Kurd de pir resenên xweseriyekê kulturî ya Kurd heye, modeleke medeniyeta ya Kurd heye û em vê modela me ya rastî ji ber ku li ser esasên kurahiyên sosyal tê, ne ji dewletê tê, ne ji siyasetê tê, vê gavê em ê bibînin ku em modeleke rasttir ya modernîteya Kurd pêşkêşê Kurdan û çimana ji bo Tirkan û ji bo herêmê ew bikin. Ez naxwazim li wir
بحثا رفراندوما باشوری بکم که دبر سوسیولوژیا ویدا چت خازم بجم گلک به بابت من و براستی لکیره اینی همین تشتک و از خازم دیارده و تیزا و ریگه ها که از بحثا ویدی کم لی سبایواری برنامه سیده آبشنده از بچک بحثا ویاجی بکم مخابن به ترکی به زمانی وان به زمانی ترکا بله هوانو از دخازم لور یعنی از خازم بیا بجم او بابتا جهب خستنا زانینا سخته یا دوبل زانین یعنی دوبل هشمندی دو ناسنامه ریگه ترکیتی او بابتانا او تگهانا و ببن بردوامی یعنی ببن بابت مجارن و رمان و کمالگه از زانم من همو بابتان همو تشتین که من پروژه کریبو من از نکارم آنها بکم آنها پیشکشی بکم لی از باورم جبو دسپیکا بابتا یا جهب خستنا ترکیتی وکا نمشروع کرنا پروبلم یعنی از او سابجم یعنی پروبلم کرنا مشروعیت ترکبونه ترکیتیه اما گلک لسر یا بپیون جبرکو راستی نه کرد کاوسن تمثیل کار خرابیه هرمی چاوکو او 200 ساله بنابین نازنابین جدا لسر ما هاتیه سپاندن یا راستی کاوس خرابی او نيرين او منتاليته او مدل مدرنيزم يا تركياتيه كو دوی هرمه دا دوی منطقه دا بلاف کریه و بوی بلا سری کردان و بلا سری هر کسی لی راستی روابونا اداره که دولت که یا نروابونا وی زانین دست پیدا که اول سر اساس زانینان هلبرینا زانینان خو مشروط که یا ناکه نتنی رخنه و برخودان و سیاست او که یا راستی او زانینا کو او دولت کلونیال لسر بیادا خو مشروط که دوی اموان زانینا جهو بخن و او زانین سخته راسیونال بونا وان سخته مدرنیزم وان سخته معاصر مدنیت وان سخته تجاوزکار اشکالکار کلونیال اوکه حیانا ها گاوا کو اس بقصدی مثلا سمرگجی یا متنگهکاری متنگه نابجم جبر کو بمن وساته کو دوان گوتنا دا پچک اکونومیزم هه یعنی وکا کو بجی گاوا دما سالین هفته ایده ما دیگو سمرگه yani beter graniya evkama tegeştina ma ser ya işte talan kırına bin ardu ser ardema u devlemendiya ma kolonyalizmi piçek buvan teni buvan tegaham buvan argümenan ma izah dikir ya rastı kolonyalizm jüve peştir jüve vedetir kolonyal kırına hışmendiyeye kolonyal kırına zanineye jwur despedike hezaxaya meşruiyeteci jwur digre haya em lur lenexin haya armanca hedefin me problem kırına kriz derxistina dve nirine de em pek neyinin ya rastî ne xwenasiya me tikare bibe xwenasiye ki resen û xeseriya kurdiyetiyê ne siyaseta me ji der sînorên ku ew ji me re tespît kirine ji der wiya de em dikarîbin siyaseta û jiyana entelektüelî bikin em dibe li gor lîstika wan tenê bilêzin
جبوكو ام ديكاربن قرالين برنسيبين قيدين ليستيكا خا بخا اما بخا ام دينن دبي ام كريزكي مزن دنا ليستيكا و دولتي دا دوا ليستيكا و ريجها تركياتي دا بيك بينن ام ديكارن جبركو ام بحقن راس تيا ما هي رسنيا ما هي ديروك كما يا بمدنيتها ام ديكارن بي بله هوانو از سوزي دمكو از برنامه بيداجي غريداي ب او ايديته اتنيكو نصنمه نتوي بابته او با ديسا ببي حيدا دبي تشرچويدا از به بابته او بكم پیش بخم نها چند پروبلم هنن کو حلاجيه كي در او كنا در بابتنا يا راستي حموجي غريداي بابتنا يك از خازم بجم ايرو روجكي شانازيه جبومن كو يا راستي دو 27 ايرونا 1977 لديار بكري ناوند دیاربکر ددقده هتا وکرن او بو 43 ساله کو ددقده هتی بو یعنی 43 سالیه ایرو ددقده وکا ریخستنه که کردا یا خورتا یا مدرن یا نتوی هتا وکرن نزدیک 4 ساله اکتیف چالاک خبات کرد دناب 4 ساله دا نزدیکی پنجی یقین وی بشین وی هاتن شبین وی هاتن آواک کرن از یک جوان انسان بونکو چالاک من نزدیکی 4 ساله ده چبون و پیشکتنا ده قده ده من خبات کرد از پیشی سرو که ده قده یا بیت سیبون پاشی پرپرسیاری یا هرمی بوم ما خباتن پر باش دناف 4 سالان ده مچکر یا راستی دناف 4 سالان ده از کارم بجم زیدهی 40,000 اندامن خورتن وی رخصنی چه بون اون همو جیانا خواه او مکتبه ده قده کو انسان کرد پرور گیهاند انسان نتوه پرور گیهاند اون همو پیزانن و انسان کو ام پی افتخار بکن و پی نوی خواه دیرو که ده او که نویساندنه وانانسانن ناستکن و از باورم ایرو او حقرنا کو ام وانا یاد بکن ببیر بینن کسی وکی ودا تایدن کسی وکا مصطفى تانگینری کسی وکا محترم بچمنی نجمتین بیوخایا و بحزارن گرناسین و زاناین اوسای کو هیجی دیجین و کو هیجی دوار زمان تاریخ ایدئولوژی سیاست کلتور ده خدمتا او 43 سال خدمتا ملتی کردکن از وان سلاوی خودشیم جبو وان همو هوالی خواه و از دقیقه پیروز جنوها هم بجن چگوناوی دامزراندناوی پیروز دکن بله پروبلمه که دین که از خازم بحثاوی بکم چند دقیقه من هنا الین 7 دقیقه من هنا هیویدار من عفو بکه ببخشینه اره یک بابت جمن قالك او هفته او برجاران بپرسن او اپراسیون کوبانی لسر هدفه است البته روش دکیم پروتستو دکیم ل به ایزناوه از چند بوتناجی بریم اپراسیون کوبانی جمن بپرسن نیبناخه به هوا که ازی فرمیله بکن روجا کو قایم تعیین کرن هدف المجلس لكرسي مجلس رونشت روجا کو سروکین وان گرتن هدف بردوام کر لمجلس رونشت روجا کو انسان وان کشتن قتل کرن هدف بردوام کر
بردوام لمجلسی رونشت. ایرو اپراسیونا کوبانیه دیکن و حوالی وان دگرن HDP بردوام لمجلسی رودنه. هون چه دیگرن لمجلسی؟ هون روا دیکن خیوم تاین کرنا خیومان گرتنا سروکین خواه گرتنا وان کادرویان به هبون آخر لمجلسا کو کس نزانه هون چه دیکن چه تکوشنی دیدن چه کاری دیکن ور خواه وان بویران وان کرنین دولتی به هبون آخر به ماین آخر لمجلسی مشروع دیکن یا راستی از گوتنه که جه گرانتر بجم هون دبن شریک وان کرنان اپراسیونا از تیکا دکم هیوی دکم که ملت کور جوان وی پرسن هون به مجلس چه دکن بله دویم سیام هم بجن سیام تشتی کوازه بجم دو نابری دو او هاتن نامه و آخفتن هاتن جمره یک تخازه اولا که اکادمیک تخازه از نامه نخویم وقتی من تنه تخازه لسر برنامه رمان و کمگه تیزه که اکادمیک بنویسنه که چه تیگه چه تشت دین مناقشه کرن لور از سپاسیا ویدیکم از جوی رجا دیکم بلا محکی دو محشی بسکنه از باورم هین تیگه هین برفراتر هنده جهیندن و زلالتر بن و باورم اوقاتی خبرات داجی و تکستر بن. لی زی نامه کدن کج اکادمیسیانی که کال جوان کال یعنی بجن مام شاکر اپل زمرهاتیه جمره دوی از نامه وی بخوینم من پر گرینگ دید پر مهم دید و اوجی وکابجی برنامه رمان و کمالگاه به چاوه مام شاکر بک شاکر اپزدمر از جیر شاکر بک هر دایم دبیجم او نامه اوی از بخیم دبیجت تو دزانی سیدا از سوسیولوگ نینم تثبیتن تا گشک راستن. دولت که کو نل سر چاندا ملتی خواه انگو لگورا زمینا ولات کاتی آواکرن د سری داجی گلک بکردان و نن و کو بخینه عقل کردان او دولت ترکیه نه یا نژاد ترکیه یا آنادولیانه. دبر باورم قصه آخافتنا هنکادی که خالد بگی جبر کو کرمایه وانا دزانه یعنی چه لی قدرون بینینه او دبیجه او دولتا کو به آواکرن انگو او چپره کو عثمانیان راکه پیان دوی خودیه نوی آخیبن دناوا قدروی مصطفی کمال ده از کس جوان نبینم او قدرو بیانینن از نکرم بوان را بکویم ری او گوتنا خالد بگی جبریه وکه که تثبیت کریه اگر کرد همه بدنگک خواه بدنه طرفا جبهه که دموکراتیک او هر حال قصدا آخفتنا منا پروسسانه تبابونی دیکن دبی که باندوره لوی فلسفه ترپکن لی او نهایلن که او خبات هره سری دونزه آداره و دونزه ایلون جمرا دبیجه که او دموکراسیا دستره ودا داوی آنینا دولتا ترکه چارا کردان اوه که ریک شخارا ببینن که او ری بدربین اسکری آنگو سیویل نی اجقاندن ریامه بو او ریاکو تا بحث کرد ما 1965 ده لسر اساس اتونومی ریخستنک آوا کری سری سالا 68 ده ما لوی محکمه کو شیخ سعید و هوان و هاتن دارزاندن و ایدام کرن ده گوت او پروگراما PDKT پارتیا دموکرات کردستان ترکیه او دوی بیتا تطبیق کرن و دمه قانون بنگهی 1961 ده مریتی دابو کو جکردان را چه لازم بود کو خواه بدانا دورامه
Kurdan ra çi lazım bu kuqa bidana dorame. Wan çi kir? Doktor Şivan Said Elçi xapand got. Ev kadroyê te qelse xebata xwe rawestîne me rêkine başûr ku em profesyonalan ji wê rêxistinê ra amade bikin. Partiya me bi vî avayî mir. Erê bi 4 kesan Doktor Derbasî başûr bû. Piştî çûna wan 4 mang Mele Mustafa 11 adarê bû dewleteke otonom û doktor cevaba me neda. Baş e dedeko bo çi di 1966 de ango 1967 de tune bû di 1969 de li Ankara û İstanbul hate awakirin û sala 1970 ez dibim ku piştî otonomiya Mele Mustafa derbasî Amedê û Kurdistanê bûn û aniha carekê din dedeko derket horê. Partî hebû bingeh bî partiya me jî Patnosê, Blanowê, Warto, Mûş, Bitlis, Heya Mêrdînê û Botan û Amedê binkeyê xwe ava kirîbû û em lê digeriyan yek weka cenabê te. Ango weka Doktor Şivan bê bide pêşiya me. Me jî kesî re nedigota were bikeve binê beyraqa me. Me digo fermo em bi hewra bikevine binê bar. Wî barî ne telebeyên zanîngeyan tenê, ne melleyên medreseyan, ne jî feqîrên weka min dikariyan piş bikiran. Ancak milletê Kurd dikariya piş bike. Seyda, îtirazê li te nakim. Teşkîsên te giş rastin. İtiraza min ev e ku em beriya li rastkirina Tirkan bixebitin. Divê em xwe rast bikin. Gotin sergotinê em dikarin tiştekî îtiraz bikin berê. Bibore lê wê şevê min gotariya Rûşen Aslan û dawa Dedeqoyê kir. Bu gotina wî û ya Celal Temel. Leşikçî Hoca bi ısrar xistiye ku Dedeqoyê bide pêş. Û carekê din dest pê bikin. Serê însanan tevliye bikin. Allah aşkına ji bo Xwedê. Gawa tu bajarek ava bikî gelekê çi qas xirbe bajar hebin tu bikorî. Gawa te xwest tu bajarek ava bikî divê wê bajarî ne li gora xirabbajaran weka bajarên modern û pêşketî tu projeya wê çekî. Min got ku ez ne sosyologum. Hema aniha mêze bike ku 4 dewlet bi hemî îmkanên xwe lê digerin ku Tifaka Kurdan ava nebî. Dijminên te çi ditirsin, ji çi ditirsin, divê tu li wê mijarê baş bipirsî. Gawa Kurd yekrêz bibin, problem namîne. Kurdên Bakur divê vê bizanin ku li pêşiya me astanga mezin mesele Ermeniyan e. Ermenî yani Avrupa yani Amerika yani hemî kilise û manastîr. Li ber lobiyên Ermeniyan qestike Şefî İmam Şakir. Hûn ne weka Şerîf Paşa lê weka ku rastiya dîrok û heqîqetê çi ye dikarin devê wan bidine girtin û bextê paşerojê bidine wan kês filan wan bêbextan. Min sala 1996 li Moskova li huzura çend hevalan navan dibêje ji li vê ji şekirê xudora got. Ev giriya kor ku qedera me girê daye Ermenîne min got. Mesela Ermeniyan e. 24 sal berê Profesör Şekirê Xudor Recifî tirsa got. Te wê ji min re got li ciyekê din nebêje. Wan akademisyenên li cîwatê gotin. Mamoste bo çi nebêje? Eger bi rastî sebebe ku İngilîzan 21 devlet ji Ereban re ava kir, devleta Şeyh Mahmud hebû, ew ê jî xira kirin. Ewiha ne bela sebebe? Eger diaspora Ermeniyan di dijî me de bî nedûre ku hemî kilîse û hemî Xristiyan jî dijên me bin. Ev dîtina minê feqîr ji bo ve ilimdarên xebîr e. Hûn dikarin vê şiroveyê eşkere di çarpel medyada bixwînin. Dikarî bidî dost û hevalên xwe jî.
خطکی ملی و کردستانی به هزار دامزرانرین به قوتکی که بکاری به بار کردستانی پش بکه آوا بکن لبه ریه بگرن اجله نکن لدبه هون خواندوان اکادمیسیان هون کردین دیاسپورای ریه که راست لپشیا کردان دینن ریه که راست بکن من لمصطفى چوان وکر انگو اینی وکا وی مظلومی هونجی بدن سر همین ری هونجی وصا بکن خطای من قالك هنا سلاو و ريز جبو همو كسان همو بنيرين شاربل مدياي قوتيه مام شاكر بله سپاس دکم جبو مام شاكر او جي بدي آوائي برنامه ما بابتين ما شروع كريه ام پیرابن ام حرمتا فكرين ويدگرن او هویدارم هر تمندرج با و به شاربون شیرت و نصیحت خواه ما گنجان جمعت گنجان را به شیرت کار بله اوانو از برنامه خواه لبر خلاص بکم لبری خلاص بکم از تشتکی دنجی بیجم اون همو پیدزانن که سیدای هجا کوجبر خواندنا مبلودا کردی هاتی بگرتن دبن شرط و مرجن گران در زندان نخاشیه دکشان و نهشتن که تحلیه ببا سوچوی توانوی تنی او بکو مبلود بکردی خواندی بو مخابن ایرو سیدا ملا علی لزندان جنام بارکر یا راستی حرس و کروه زیده آزاره که پر گرانه لی من اویان نشان داده دیار دکه او دولتا ترکیاتی که من بحثاوی کرد چه دولتا و لبر چه تشتکی تصادف نینه بله از هاتم داویا برنامه خواه از لیبولنا خواه رژی دخوازم حتی به برنامه که دن بمینن دخیر خوشیه ده لی جو چارپل مدیای و نقطن آنها بابت که باش ده دیاسپورا کردی یا روزا ده دست بیدی که پروبلمین گنگشین دیاسپورا یا راستی کرد به چاوکو مام شاکر جدنا ما خدا گوتیه دیاسپورا کردی دوی دست به گنگشه یا پروبلمی خواه بکه دوی دیسا رولا خواه دیروکی بگره جبرکو دولت ترک دخوازه دیاسپورا دنگ خواه نکه جبرکو دیاسپورا دنگ آزادی یا نتوابونیه دیاسپورا نسانسوریا کردیتیه بسانسور کردیتیه بسانسوره لورا ام نمجبورن لگور حقوق قانون دولت ترک راستیان بردوام بکن دیاسپورا دوی هشمندی آزاد یا کردیتی بلند بکن حتی برنامه کدن بمیننده خیر خاشیه ده سلاو و رز جبوه همویان